Niko kuri twinjiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabyumvise ko twinjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba bigendanye n'amakuru akomakomeye atangiye gutangazwa muri iki gitondo. Reka mbabwire ko dufite inkuru zirimo amoko abiri. Ni inkuru zo ku mirongo y'imbere y'urugamba yaba muri Lubero ndetse na Uvira, Minembwe n'ibindi bice birimo kuberamo isibano rikomeye ry'imirwano ndetse no mu cyerekezo kigana Walikale centre nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Buretse ibyo turaza kurambura page z'ubutasi bwimbitse aho bivugwa ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Faci Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yohereje izindi ntumwa zo guhura na bamwe mu bantu baba bavuga rikijyana mu bigendanye n'igurwa ry'intwaro mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo harebwe uburyo ashobora kubona umusada w'intwaro ziremereye cyane. Ni mu mugambi ukomeje gucurwa hagati y'ibihugu bitatu, Afurika y'Epfo, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubw'Ubujumbura kuko ataka MAA23 intare za Salambwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Turaza kwibanda ku nkuru zifite umuryo w'ubutasi bigendanye n'amakuru atangiye kubomoka asohoka aho ari akumvikana mu binyamakuru bikomeye cyane. Ariko kandi mbere yuko rwose turambura izo page zose zikomeye, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru atugezeho muri iki gitondo ku mirongo y'imbere ku rugamba ava neza Minembwe, atubwira ko Minembwe yose ibice byayo by'ingenzi byose byamaze kugwa mu biganza by'abasore batwirwaneho. ni nyuma yo gufata ibice ku munsi w'ejo byari bifite icyo bivuze ku kwirukana mu birindo bikomeye ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDLR n'izindi nyeshyamba zigamije ubwicanyi bw'abanyamurenge muri aka gace k'imisozi miremire ya Minembwe. Amakuru ingenzi atugeraho muri iki gitondo ateye atya: nyuma yuko twirwaneho ikoze ibyo bitendo muri Minembwe, ubu nayo biri kuvuga ko iri kwerekeza mu cyerekezo kigana Uvira, isatira inkuta z'intare za Salambwe zamaze kubakwa mu buryo bwo kugira ngo babuze uguhumeka uko ariko kose ku musada ushobora kwinjira muri Uvira ubaturutse mu bitugu mu gihe baba bamaze kwinjiramo. Amwe mu makuru ingenzi aravuga ko mu gihe biraza kwemezwa ko aba bamaze guhura abasore batwirwaneho barava mu mugambi wo kuvuga ko ari autodefense civile, ahubwo bakaba binjiye mu ntambara ifunguye nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Ibi bigahita bihura nuko ku munsi w'ejo bivugwa ko hari intumwa zirimo abakomanda b'intare za Salambwe zari zitwaye umusada w'ibikoresho bishobora gufasha kutaraswa ngo uhite upfa, birimo amaveste ariya arinda ko bashobora kukurasa mu buryo bworoshye mu gatuza. Bikavugwa ko uyu musada ukuwe mu bikoresho byafashwe byari mu bubiko bw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bikavugwa ko ibi bigiye gukomeza noneho intambara ndetse no gutanga agasopo ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Andi makuru y'ingenzi atugezeho neza mbere yuko twinjira ku nkuru zikakaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, aravuga ko abasore batwirwaneho bashaka gukomeza kugera mu kirenge cy'uwabanjirije uherutse kwicwa aguye mu gitero cya drone ariwe General Makanika nk'uko amakuru y'ingenzi y'abari muri twirwaneho akomeza kubivuga. Nayo ikaze rero ku mirongo y'imbere y'urugamba. Isa 11:08 muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo imirwano ikarishye yongeye kubura mu gice cy'ikibaya cya Ruzizi. Amakuru aturukayo agira ati: abarundi bafite ibintu bibiri bashaka. Ntabwo bashaka kugira ngo habe ugutekana gusesuye muri iki kibaya kuko bishobora kuzagorana nanone kongera kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe umupaka waba wamaze kwinjirwa n'intare za Salambwe. Bikavugwa ko hari gushakwa uburyo ahubwo hajya haboneka umusada werekeza muri iki kibaya ku buryo bworoshye ndetse ntiwitambikwe n'intare za Salambwe mu gihe zaba ziri kugenzura umupaka wa Kavimvira. Amakuru ingenzi akavuga ko bari gukora igisa n'inkuta zishobora n'ubundi kubinjiza imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ayo mayeri igisirikare cy'u Burundi gishaka gukora bikavugwa ko akomeje kwitambikwa n'ubundi n'igisirikare cy'intare za Salambwe, aho nacyo kirimo kiragenda gikoresha intwaro ziremereye cyane. Amakuru ingenzi yagize ati:
mu gitondo cya kare igisirikare cy'u Burundi cyashatse kwavansa ngo gisubize inyuma intare za Sarambwe, ariko basanga bidashoboka. Bivugwa ko hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane n'igisirikare cy'u Burundi, ariko ko icy'ingenzi gikomeye intare za Sarambwe zashyize imbere ari ugukoresha nabo ibitero bya drone. Bikavugwa ko hari gukoreshwa drone zafatiwe mu bubiko bw'intwaro Igoma ndetse no mu bindi bice aho bagiye batsimbura igisirikare cya leta FARDC. Bikavugwa ko ibitero bya drone ari byatangiye gukura mu nzira ab'ingenzi mu gisirikare cy'u Burundi muri iki kibaya cya Ruzizi, nk'uko amwe mu makuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa biri kuvugwa ko bishoboka kuba hari na drone z'ubutasi ziri gufasha intare za Sarambwe gukomeza kwitwara neza muri iki gice no kubuza ko umwanzi ashobora guca izindi nzira zisa n'izabagota bigendanye nuko bari mu gace goye kukarwaniramo, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Ku rundi ruhande biravugwa ko mu gihe umubare munini w'abakongomani bashaka kwinjira mu Burundi nk'impunzi, hari no kuza abandi nabo bigize nk'abasivile ariko bitwaje intwaro. Biri kuvuga ko ari igisirikare cy'u Burundi kiri kohereza abandi baza gutanga umusada, nk'uko amakuru ingenzi abivuga. Gusa bikavugwa ko iyi Uvira byanga bikunda iraza kuberamo igihombo kidasanzwe cy'ingabo z'u Burundi bigendanye n'ibitendo biri gukorwa n'intare za Sarambwe. Uwaduha amakuru yagize ati, Iwacu Rwanda, ndi muri Uvira, ariko twigengesere kuvuga ko Uvira irimo uwari we wese. Birasa naho harimo gukinwa imikino twebwe nk'abaturage tutasobanukirwa. Ntabwo nshobora guhunga kubera ko ndabizi neza ko kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi kandi twamaze kubona ibimenyetso by'uko intare za Sarambwe ziri rwagati muri twe ntabwo bishoboka. Ariko harimo n'abandi bagizi ba nabi, ahubwo turimo turashima ko twahora bwije ari mu ijoro kugira ngo ibikorwa bikomeye cyane by'intare za Sarambwe bikomeze, kubera ko nibura mu ijoro nibwo ibitendo biri gukorwa. Ku manywa birasa naho badashaka kugira ngo batwereke ko bintu byakomeye nko kudutera ubwoba, bakaba bari kurindira ko bamenya amakuru y'aho umwanzi aherereye, ku buryo mu ijoro bari gukora ibitendo bidasanzwe. Namubajije nti none se Uvira irimo Wazarendo, irimo FARDC ko twamenye ko yerekeje ikarema ihunze, irimo Abarundi, irimo intare za Sarambwe, ubundi Uvira ubu iri mu biganza byande? Ati ntabwo Uvira nakubwira ko igenzurwa n'uyu, gusa birasa naho ubwo bari bwose ku bari ku ruhande rw'ingabo za leta, yaba abari kwitwaza intwaro bakaza gusahura, gufata ku ngufu ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, birimo n'abasirikare b'u Burundi bari gutega za mine ku nyubako ndende. Ariko twavuga ko abasivile benshi b'intare za Sarambwe nabo biganje cyane muri Uvira. Aya ni amakuru y'indani ava neza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ariko kandi nagerageje gutera icyumvirizo mu banyamakuru b'ikinyamakuru SOS Media Burundi bafite inkuru z'indani mu gisirikare cy'u Burundi, tumenya amakuru ko hari umutekano uri gucungirwa hafi mu birometero bike uvuye ku mupaka wa Kavimvira winjira imbere mu gihugu cy'u Burundi muri Gatumba. Bikavuga ko aha hantu hashobora kuba hari kuzanwa intwaro zishobora kuba zagirira nabi M23 intare za Sarambwe mu gihe zaba zamaze kugera ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Bikavugwa ko ubwo bari bwose cyane Gitega, Bujumbura, kuko ikintu cyitwa ibitoro cyangwa se n'ibindi bicuruzwa bikomeye bitambukaga ku mupaka w'u Burundi na Tanzania byanyuraga kuri uyu mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari ubwoba ko mu gihe habaho kunanirwa ko ingabo z'u Burundi zakomeza kuguma ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikinjira umutwe w'intare za Sarambwe, akaba ari ugenzura umupaka uhuza Kongo n'u Burundi, ibintu byaba bibi cyane, ibyaba nko kwihorera gukomeye cyane ku Burundi bwa General Neva Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Andi makuru y'ingenzi kandi agira ati hari inama y'ikirenga yabaye y'umutekano mu Burundi mu ijoro yahuje abizerwa mu ishyaka CNDD FDD bari mu nzego z'igisirikare ndetse na politike, bafata imyanzuro ikarishye irimo kuvuga ko hagomba kuzanwa abasirikare benshi ku mupaka w'ibihugu byombi, nko gusunikira ko nibura abasirikare b'intare za Sarambwe bataza gufata uyu mupaka, ahubwo bikavugwa ko byanga bikunda nk'uko Uganda hari ibice
iri kugenzura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko intare za Sarambwe hari ibice binini yaba muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bari kugenzura, biri kuvuga ko Uburundi nabwo bushaka gukora bene uwo mugambi wo gushaka igice kiri hafi ku mupaka bashobora kugenzura kugira ngo bashake inzira ishobora nibura gukomeza gutuma bagira uruhare ku buzima bwabo buba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo nk'uko bishoboka ko hazaba amasezerano ashobora kuzatuma ubuhahirane bukomeza, nk'uko amakuru y'ingenzi yavuye muri iyi nama akomeza kubivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru ari kuva hano muri Uvira avuga ko byanga bikunda hashoboka kuba hari agatendo kari gupangwa n'intare za Sarambwe ku gushyira ubwato bw'intambara bitazwi aho bwavanwa, niba se hari ubwafatiwe mu kiyaga cya Kivu bukaba bwazanwa hano mu kiyaga Tanganyika, nko gutanga ngo gasopo y'ikirenga ku gisirikare kirwanira mu mazi cy'u Burundi gikomeye, bitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Bikavugwa ko ari uburyo bwo kubwira Uburundi kwigengesera, kuko ngo hari umugambi wo kuba barasa muri Uvira mu gihe yaba yamaze kugeramo intare za Sarambwe, nk'uko amwe mu makuru y'ingenzi yakomezaga kubivuga, bigendanye n'ibyo nanone twe twababwiye kuva mu gitondo. Mbere yuko twinjira kuri page zikomeye cyane mu butasi, reka twinjire mu gice cy'Amajyaruguru, ndavuga muri Kivu y'Amajyaruguru, Lubero na Butembo ndetse no muri teritwari ya Ituri. Amakuru aturuka muri ibyo bice byose turagira aho tuyahuriza na Uganda ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru agira ati Lubero hajemo akandi kantu kadasanzwe, kubera ko Generali Bodwe uyoboye urugamba ku ruhande rw'intare za Sarambwe hano usatira muri Lubero yabashe gukora diplomasi mu bya gisirikare n'igisirikare cya Uganda kiri muri ibyo byerekezo Lubero, Butembo, Bunia, bigenanye nuko bari nabo mu mugambi wo kurwanya ibyibehebe byo mu mutwe wa IDF. Bikavugwa ko Uganda ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni yohereje UPDF, Uganda People Defense Force, kugira ngo nayo ijye kugarura umutekano muri ako gace nyuma y'ubwicanyi bukorwa n'uyu mutwe ufite aho uhuriye na Uganda IDF. Makuru y'ingenzi atugeraho agira ati mu gihe intare za Sarambwe zirimo za divansinga zerekeza muri Lubero centre n'ibindi bice bikomeza Butembo, birasa nkaho bamaze kugera ku rukuta rw'ingabo za Uganda. Bikavugwa ko hari gushakwa uburyo ingabo za Uganda zibererekera cyane intare za Sarambwe kugira ngo intare za Sarambwe zikomeze kubohora ubutaka bwo mu gihugu cyabo bukomeje kwigarurirwa n'abagizi ba nabi bashyigikiwe na leta ya Kongo Kinshasa, ndetse na leta ya Kongo Kinshasa nayo igakomeza muri uwo mugambi wo gukora ubwicanyi, ubusahuzi, gufata ku ngufu bikozwe n'abasirikare b'iki gihugu muri Lubero ndetse na Butembo. Amakuru y'ingenzi agahita aganisha ku kuvuga ko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku munsi w'ejo yavuze ko bohereje ingabo za Uganda ku butaka bwa Kongo mu mugambi wo kurwanya IDF naru atari mu mugambi wo kurwanya intare za Sarambwe MAA23, kubera ko ngo abakuru b'ibihugu bya East African Community babishyizeho umucyo, nta yindi mpamvu yuko bashobora kwitambika intare za Sarambwe. Bikavugwa ko iyi diplomasi mu bya gisirikare mu gihe yaza gukunda igisirikare cya Uganda UPDF kigatanga inzira, intare za Sarambwe zakomeza noneho gukubita hababaza muri Lubero centre ahari ingabo za leta ya Kongo FRDC, bitabaye ngombwa ko baba bagirana ibibazo n'ingabo za Uganda nazo ziri muri misiyo yo kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa IDF, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi uteye icyumvirizo gikomeye cyane, urasanga ko ibintu byo muri Lubero birimo imbaraga zidasanzwe. Bivugwa ko umutwe w'intare za Sarambwe uri gukoresha intwaro zidasanzwe zo mu rwego ruremereye cyane, ku buryo ingabo za leta zatangiye noneho gutsimbura zerekeza Butembo, kandi ko naho ibintu bizaba bibi cyane. Amakuru akaganisha ku kuvuga ko mu gihe Lubero centre yagwa mu buryo bwuzuye mu biganza by'intare za Sarambwe, hari ikintu byaba bibwiye nk'ubutumwa ku basirikare bakomeje kwihagararaho ba FRDC na bandi bari muri iyo coalition yo kurwanira uruhande rw'ubutegetsi bwa Kisekedi. Ariko kandi turi gusohoka ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo twinjire mu nkuru z'ubutasi ziremereye cyane. Reka mbabwire ko mu gace ka Rusamambo
kerekeza muri Pinga muri Warikare kamaze kugwa mu biganza by'intare za Sarambwe. Aka gace gafashwe gasatira Pinga ahari ikibuga cy'indege. Amwe mu makuru ingenzi avuga ko mu gihe koko intare za Sarambwe zakerekeza mu gufata Pinga irimo ikibuga cy'indege binjira muri Warikare, hari ubuyobozi byaba biganisha ku kuvuga ko umutekano w'ibice bigenzurwa n'intare za Sarambwe waba noneho ugiye gutuza, dore ko hari igihe byigeze kuvuga ko hano hari ikibuga cy'indege cya Pinga hashobora no kuba harigeze kujya hahagurukira indege zagabaga ibitero mu bice byarimo imirwano ikomeye cyane muri zone itukura, nk'uko batubwiraga ko hari ibitero byagiye biba mu bihe bitandukanye. Ariko kandi mbere ko turambura kandi page z'ubutasi, reka mbabwire ko hari amakuru yatangajwe na bamwe mu bindani muri FRDC bagize bati niba dushobora kuva Igoma tugakurwa Bukavu tugakurwa Uvira, biraganisha ku kuvuga ko na hano Kalemi baraza kwadukura. Niki turi guhangana nacyo cyabari Kinshasa? Niba urwango kuri twe tuvuga igiswahili rukomeje kuzamuka, murashaka ngo dukomeze turwanire aba Kinshasa? Iki ni igihe cyo kugira ngo twiyunge ku bavandimwe bacu bavuga ikinyarwanda. Mureke gukomeza inguni no gukomeza ibindi birimo intekerezo mbi zidafite icyo zitugezaho. None ko turi abasirikari ba leta twarushijwe ingufu ku mirongo y'imbere y'urugamba, nidukomeza guhunga tuzerekeze mu gihe natwe tuvuga igiswahili badashaka kudufata nk'abakongomani. Mushobora gutekereza kabiri, twe tuvuga igiswahili tukamenya ko turi kuri gakondo yacu. None niba tugiye kuyita mu gihe badusanga ibi bice byose, muravuga ko turerekeza he? Igihugu cyacu ni iki turi guta? Mureke dushake uburyo bushobora gutuma habaho amasezerano yo kwemera kumanika amaboko. Bagenzi bacu bayamanitse basubiye ku mirongo y'imbere ku rugamba bari Lubero. Mureke dutekereze kabiri ibishobora gukorwa kugira ngo twere gukomeza guhunga, kandi abo dusanga twita ko abari bo dukorera nabo ubwabo batadushaka. Niba mwarabyumvise, biraganisha kuvuga ko urwango rw'abavuga igiswahili hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushobora twebwe ubwacu kuza turangiza mu gihe twakomeza guhunga ibice byacu dukomokamo. Aya ni amagambo akomeye y'umwe mu ba ofisiye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri Kalemi, aho bivugwa ko ari gukangurira abagenzi be kwemera gushaka uburyo bwo kwihuza n'intare za Sarambwe bakamanika amaboko, aho kugira ngo bakomeze guhunga kandi bazi neza ko ntacyo bishinja nk'ibyaha bakoze byibasiye inyoko muntu, ko bari abasirikari ba leta ko bamanika amaboko, aho kugira ngo bakomeze bahunge kandi bari guta icyerekezo cyabo, aho kugira ngo bazajye noneho mu mutego ushobora kuzabamira bigenanye n'urwango rw'abavuga igiswahili rukomeje kumvikana mu byerekezo birimo n'umurwa mukuru Kinshasa, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Nayo ikaze muri page z'ubutasi zikomeye cyane. Hari amakuru yazindutse ahwihwiswa na bamwe mu bafite uko bagera ku makuru ibanga ku butegetsi bwa Kisekedi. Amakuru yaturutse i Buruseli mu Bubiligi yavugaga ko haba hari itsinda rigari ryoherejwe na Perezida Kisekedi rikoherezwa muri Afurika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa kugira ngo bajye guhagurukana n'abandi ba Afurika y'Epfo berekeze i Moscow mu Burusiya kwa Perezida Vladimir Putin. Bikavugwa ko ari ukujya kuganira na bamwe mu b'ingenzi bavuga ari kijyana mu bigenanye n'igurishwa cyangwa se ikorwa ry'intwaro ku butaka bw'Uburusiya, kugira ngo nibura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibone umusada ushobora kwifasha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko ubwo Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba yahuraga na General Goita wa Mali, bashobora kuba baraganiriye ko bashobora nibura nabo kubasabira Moscow igaca uburyo bworoshye bwo korohereza Kinshasa kubona intwaro. Bikavuga ko ari amagambo ashobora kuba yari yahawe nk'ubutumwa na Perezida Kisekedi mu nama yaberaga i Dakar muri Senegal, nk'uko amwe makuru ingenzi atugeraho abivuga. Bikavugwa ko mu gihe koko Goita yakora iyo diru ku Burusiya
Burusiya bishobora korohereza izi ntumwa za Kongo Kinshasa kuba zabona ijambo mu gihe zanaba zinaherekejwe n'iza Afurika y'Epfo bakaba babona intwaro ziremereye cyane ngo z'Abarusiya. Gusa bikavugwa ko Uburusiya budashaka gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bigendanye n'intwaro nyuma y'uko bigaragaye ko ikibazo cy'abacancuro bakoranaga nabo ari nabo bacancuro bashobora kuba barafashaga Ukraine ya Perezida Volodymyr Zelensky mu ntambara bari bahanganyemo n'ubu igikomeza. Bikavugwa ko mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gukingira ikibaba ibigendanye n'abacancuro Kongo yakoreshaga, bishobora kuba harimo ukutumva neza imigambi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwikoreshwa ry'intwaro zaba zivuye mu Burusiya. Gusa bikavugwa ko hasanzwe hariho ubundi isoko rihuza ibihugu byombi Kongo n'Uburusiya, ariko ko ryajemo kidobya bigendanye nuko bishoboka kuba Kongo yaba ishaka kuba umugambanyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko bivugwa ko ikoranabuhanga rigezweho mu ntwaro z'Uburusiya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka ririmo gusama ibisasu rishobora kuba badashaka kurinyanyagiza mu bantu nk'aba. Bishoboka ko izi ntwaro zagwa mu banzi b'Uburusiya ku buryo Uburusiya bushobora kuvumburwa mu bigendanye n'intwaro Kongo yo yagaragaje ku rutonde rw'intwaro yifuza. Bikavugwa ko Uburusiya budashaka kujya muri iyo diru, ariko bikavugwa ko ahakubiswe igisa n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro hashobora koroha ko ari nawo mugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bumvishe Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin kwinjira muri iyo diru y'igurishwa ry'intwaro cyangwa se ihanahana ry'intwaro ku mpande zombi, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga. Bikavugwa ko kandi Perezida Cyril Ramaphosa mu mugambi nawe akomeje gukorana n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Mahwanya bashobora kuba bohereje delegation i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hajye gukorwa uburyo bwiza bwo gukura abandi basirikare basigaye mu gihugu cy'u Burundi ba Afurika y'Epfo kugira ngo nabo bagezwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agomba gutangirizwa ibitendo bidasanzwe ngo byo kwihagaraho kwa Kongo kugusubiza inyuma intare za Sarambwe bazisohora mu bice izi ntare zamaze kwigarurira, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho muri iki gitondo akomeza kubivuga. Dusoza reka mbabwire ko hari itangazo rimaze gusohoka mu ntare za Sarambwe tugiye gukurikiranira hafi ibyazo, turagaruka mu zindi nkuru tubabwira uko bigenze. Gusa bikavugwa ko ari ukurekura imirimo imwe n'imwe yari yamaze guhagarikwa kuba yasubukura, birimo radio na televiziyo bya Kongo Ibukavu ko byasubukura gukora, nk'uko amakuru atugeraho make tugiye gukurikiranira hafi abivuga. Ni byinshi cyane bikome, ndabashimiye mbahaye ikaze ku zindi page ziremereye. Asantene sana, ikaze mwese ku mirongo y'imbere y'urugamba aho turyamiye amajanja ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cy'uburasirazuba. Turaza kwerekeza i Lubero mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru, twerekeze Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Reka mbabwire ko dufite page zitandukanye ku butasi i Kinshasa mu ngoro y'umukuru w'igihugu kwa Tshisekedi, Igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu kwa General Neva ndetse na Pretoria. Reka mbabwire ko turaza kurambura page z'ingenzi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Urusaku rukomeye cyane rw'ibiturika rwakomeje kumvikana Uvira. Amakuru y'ingenzi ava Uvira arasa n'aremereye cyane. Watanze ubuhamya kuri twebwe mu ijoro yagize ati noneho bamasasu akomeye arimo yumvikana muri Uvira, nubwo tutazi ibiri kuba ku cyambu, ahubwo navuga ko ubu ibintu byamaze guhindura isura. Twahise dutera icyumvirizo twibaza n'ibiki biri kubera muri Uvira. Amwe mu makuru y'ingenzi agira ati abarwanyi ba MAA23 intare za Sarambwe ntabwo bashaka kwinjira mu buryo bwihutiyeho mu mujyi wa Uvira wose ngo bawufatire icyarimwe. Bari kubanza kwikorera utuntu twabo two gukura imitego y'abarundi n'ingabo za leta FARDC basize bateze muri uyu mujyi, ndetse bari no kubanza gukora mu nzira bamudahusha basize bashyizwe ku nyubako z'ingenzi kugira ngo bongere bakora ibitendo ku kubabaza intare za Sarambwe. Biravugwa ko special force y'intare za Sarambwe ariyo iri gukora akazi kadasanzwe
uwaduhaye amakuru yagize ati ntabwo bishoboka kubivuga gutya gusa ariko nizeye neza ko Uvira kiraza gutekana. Ibiri kuba birasa nk'ari filime cyane.